Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाचो ड्राफ्ट प्लान निमाणे लोकांच्या सल्ले आणि आक्षेपा खातीर उक्तो जाला. ह्या प्लानात खारपुटी, फिशिंग विलेज, खाजन आणि टर्टल नेस्टिंगाचो ड्राफ्ट प्लानाचो आस्पाव आसा. We are going to put it on our website, which we are putting up. That is चालू आसा घालपाचें. By Monday afternoon, entire plan will be put up on our website. By Tuesday, we will be sending all the copies to the panchayats, and we will keep it open for public hearing for 30 days. Mangrove plan. एक आमी आमचे फिशिंग विलेजीचे खाजन प्लॅन अशें करून ते तितून भितर आनी टर्टल नेस्टिंग प्लॅन हे चारूय प्लॅना भितर आमी इंटिग्रेट केले. सो आनी कटकट नाका. सो आतां पब्लीक ऑपोजिशन सजेशन आमी विल ओपन आनी इफ दे आर जेन्युइन ऑपोजिशन कितें जाता इफ दे आर एज पर द CRZ वी विल हियर देम एंड बाय एंड ऑफ द मंथ वी विल गो फॉर पब्लीक कंसल्टेशन. So before 31st of March, our CRZ plan of 2011, which was never there, will be done.